mungkin malam ini nyata di yang musiknya ini dia kumpul edisi village ni ward number 1 Bagan Parao je tini chung short notice na tini help campaign ni chung ma phai ma meeting loge Dr. Fogbang tin mai bipaya chung ke ha tin in ko in doctor mai bi ha ke bono bar ke khakta ma ya phai piu tin in ko in doctor na ma mi ke tin ya su short notice bu ko na bro no se ba ke ni mani bu ko nai mong bo chung no loge ri mong bo bono bar ke ai ni sau bai thang ni mai pam bono Kapang Haktama ya Pak Piong kita recin nih Tripura Motha 60 Constituency Block Committee namanya penang guna Kapang Haktama ya Pak Piong ke ini jero dia samun mote cumbruk tak salah tong lima kau no ada info nanan karena bruk asu bama ya ha info mapangnya cung ini kema ya next time cung tero ha uci bagaimana program kayak ni mana cung uduk la pinai la ya cung awa jate cin main chung malek mai ke buba grani je wan shuk mu thang ha ang le nai ke bruk no nang khru le nai ma abo buba grani je sai mu ma bini je chung mu ma bo no se chung le bini je chung mu ma be ke chung sam tang ma dong se ka bo ting ke sam tang no chung po no kini jatia sukluk to mono sak su de tui ha phi mai no kini jati than ma lama de mai no abon bo ese ste mate bini tor mate khale sarkar je tom ding khale chung khema ya nong nai ar fo sa su je chini yau chu mo dei chung asun jara kheye jati na san sin je su to mon he ta sa tui sa ni man bo ye sam tang lai dong se chini ke han for ro je chung ro tau phai to nai chung ব্যক্তিগত স্বার্থন bo e ke abo phai mia jatin sarthen bo se chung ro sam tang ni ma pe mon le chin jati chu ka ni man bo e se chung sam tang lai dong se ke su no ter bang kau saya hasu saya no chini tero ha Kapang Haktama ya Pak Piong kini je central ni YTF ni BP bini rudu ko je doktor no kono bungtei me ha habon boy bono kono ni sabai thangye Kapang Haktama ya Pak Piong ke kini central ni GS bono kono rok tong ma sim phe mon bono kono Kapang Haktama ya Pak Piong he jo to no tero ha klomye ain kauro no pere ha bo bagra yu lo tho Tripura Motha yu lo tho to no aku punya wasada kaham tini bo Bagan Para ward number sak kamu ward number 1 no ini chung YTF ke sini Tripura Motha block committee ni presiden mo to ke sini central ni Tripura Motha ni GS mo to ini chung bo Bagan Para ward number 1 no so mo ni jadi namo male roni je member goma ke request kau ya je sini bo wat oleh bo kumpul gak usah bo wat nimsio bisi nimsio bo tak bo Bagan Para wat se one of the most ini deprived kat tahu ke jatuh kom ini pi pangrau sarkar ni pi pangrau kong tu ini tak boleh jatuh ni pi pangrau ko baru ini supaya maya bang mani lama dinyo kokcimoro abo tumi hi khaya chuna request ke posit tumi tumi so bhayo abo nimsinyo chungro so bhemoni rowaro so bhemoni main reason karon ni bisti abo ke roni jebo waro mak khokchi tung to samo ta to chung tui bo nai ke bo tui ro khom sa ham ti ro parawo chung bo ke hamno ke abo ni lo ke roni je bo wat nimsinyo koi khokchi tung nei rao koi nu ya koi sa tung nei rao brano pada bo chung ke ha doctor sai ki ye brano kam ke nai ye brano chung bis kam wo je koi nu yang tung nei rao ke chosma pe nu mai nu abon loge wo khunju khai bo ma skang chung kem ke bo sa wo je khunju ko chin le khokchi mo ba ma to pe mo ba ken rao koi ye nai pi ha ba abon loge rao khunju po de nang nai mai no mami ke khunju khai ma ba ma to ada ke tui ha ye ada ke ni tumai chamai khaya thama ba ada ke bibinna ni khokchi ma ba ke khuyu khaya thau